Kasorkar Bekhalaya, sian kan sepenmi ya ketendar kabalamang pisa kendai pokelur na kabenta ban penroy ban penpah ya kasurag ba National Highway 6. Kabalakang si benta mensua na kabenta ban maramat ya ki jingtai ki pakongsan ban pendap hapo usnam jarar pesan. Ya kajingira pisa bala pendap anbu na kabenta ban snai ki jingking thamai ki jingker ba penskam bat ki kam ki bakongsan habaya kran bat ki nong thok kubor ka MLA jong ka sutnga saipung assembly constituency ka kongsan ta merisla kala penpau ba ka jingtrai maramot ya ka tai ka surok ba ka khamla ban pendap hubnai risau arajara pesan manu ba penyo ya ka ka pisa ban maramot hato day UMP ka Shillong Dr. Ricky Eje Sungkon ni kasorkar NPP ni day ka jingtha jong ka Meghalaya High Court tung yen yepet kena banyan tep ya ka jing sisa namar halor ka ni ka pisa bon ki balakam ba uwei uang balak ka NPP uwei uang balak Dr. Ricky Sungkon te tung yen yepet ya ki statement menta kena banyan tep kumbang yoi ya kidur bat ki video ha ki rensan social media ba UMP ka Shillong Dr. Ricky Eje Sungkon ulalek ya kendu ya Menteri Kasorkar Pedang Ketenar Road Transport and Highway Unitin Jairam Gadkari ha ka arterik ujulai arjap saw ha ying sajong na kabenta ban penyo biang ya kasurok ba National Highway 6 ha kini ka Jelam Meghalaya ula IP ru ya kasiti sa Menteri Kasorkar Pedang Markhmat bat hakti jong unitin kat kum gajing ong usengkon ka National Highway 6 kabadai ka Primary National Highway kayat lengba ke Jelam Meghalaya Assam Tripura bat Mizoram kumta ula kentu ya Menteri Kasorkar Pedang bantur kelar bat bansyem ya kilat kilenti kibakloi halor katai kamat kenang bakan membujing ya kibayat bayang ha katai kasurab hadin kata ha kasantarik Julai ujuhi ubenai ujuhi usnam acara pesau tang shume ka kubar ha kabayadai bat kajing pentip bala ai da ugat kari sya usengkon ha kabayadai bat kasurab ba mar Kasorkar jala kala rensit ban pensai ba ka National Highway Authority of India kala menjur ya ka jingterwa ban penklan ban maramot ya kasurab ba National Highway 6 hapedang ka Jowai rata cera rengkat ka jingdu pisa ka balalong ars pa poin pravwe kulur ha ka khat nyau terik uleber arajara pulaihi ka konsanta merisela MLA ka NPP nasut tengah saipung konstituensi kalaong ngamtip ya kanu kapisa Ukran bat ngaruk ngasutu baklah ndrai kajing sisa kalong kapisa kaba ars pa pravwe kulur la penjur haubenai lebar hajar pulai bat kabasa kala don lupa ha kajing pentrai la penkre ya ka DPR detail project report bat nyidang up ya kajing sateng kaba prapu kendai poin kendai po kulur kalaban rabru da gaba ong ni sokmen bo MP ke Shillong rasim kia ha gaba ulaong bo ulaya arspa kene pokrur namar ba Kasorkar jala kala dabban ya arspa prapwe krur kan bang gaba bahasibun yang ni ladang yo biang sa arspa kene pokrur ni kamso kemen ba ngahi ngandek ai kublai ya namar bo penyo hangi ya kata kapisa laban rap susu ko kongsan tamberi sela Meghalaya High Court haka karway tarik Disember arjara persau kalapta eka National Highway Authority of India NHI ban maramot ia kaway kabenta jong kasurag ba National Highway 6 Meghalaya kapor lapta eka NHI ban maramot ia kasurag kabalasya penjulor jor kabar jerangsan kilometer hapo arbenai bat ia kabasa 100% kilometer hapo san benai kilat jing ita kerki ban pentik kena ya ka jingla jingwan joki kali sipor la dai ban pentrekam hopo atayau ka jing baha laptha ya ka anhai ban pentikna baki kam banale ki long ki baha ban yale persai usla ba ka jing long ka sui beneng laptha ru ya ka Sorkar jala pan ai ya baro ki jing yarap sa ka anhai
ban penting kena ya kajing ya be ya renti jong ki kali hakapor bamaramot ya kani ka hukum la penmi da division bench jong Chief Justice IP U Mukherjee bat Justice W Dingda hakapor bajubab ya kapil bala ujor da kenjai man amse kapil kalapen pau ya ka jinglong jong ka National Highway 6 da kidur ki bapen i ya ki bentah ki bala syak penjular haba bisa le ki statement Dr. Ricky AJ Sengkon ubadai UMP udai hak ban ya ka nam ba dai ma balapen ya obiang ya ka mang pisa ban maramwat ya ka kesurang nomor lara dai kumba ang ka Konsanta Merishela MLA na ka NPP na kasut tengah saipung constituency bala dab menjor nadu ubnai leber ahrajar fulai balai pat hadu ubnai Julai ahrajar apusau 4 penteri lande khot tendar ya kadai kasurok kani kadai tang kajingkwa buram ban penisi keksa kipai ba ka NPP lande ka sarkar jala Meghalaya kadai maka kepala lek ya kani kasurok ban penyo obiang ya kadai kamang pisa ban maramwat ya kadai kasurok National Highway 6 kadba UMP jong kasilong omdan benta AA sakawairu kani ka tendar ka bakandai pu keluar tengka na ka bertaban maramwat dekat National Highway 6 kami hadin ba ka Meghalaya High Court haka kadwai tarik Disember arja pusau kalap ka National Highway Authority of India ban maramwat ia ka wai ka benta jong kasurag ba National Highway 6 Meghalaya kumjuru hadin balap ka ka sarkar jela ban aya baro kijingera bisa ka anhai ban penting kenaya ka jingya be ya irti jong ki kali ha kapor pemaramot kapapa munta kalong dalar ba la tuklar da UMP jong ka silang Dr. Ricky AJ Sengkon na ka parti VPP bot sa ka Meghalaya High Court dai hangni ka sami ka jingkot tandar na ka sarkar jela Nangit kum kipai ba pisotu mano yano ngen ai buram halor kani kacing stang pentre biang ya ka National Highway 6. Tangkat tu ila pois ka bertak pokot kubla sibo di kacing kersan pada kopor pokot dojo pi ngin sai kenduk hakiwai pat ki kubar.